Nana ya abusuafo yesrem wate mamu kwayi nana ya funu nsie wate muma nana ya enye na dwuma nwie ansa na makoyi body no but is the 7th September yes mu kwayi no agakoto na chene mu koto ne chene ontimi nya dwuma bia meka no kora chene mu se sa fe na boy last time oye na dwuma mu go se na etumu di mani se be 3 months bi fridge mu kaya ka de so mu mani shop kakra no kuma mu se sa du na asene so because guy na oye macho man na wo bo no ehonu na breaking news ne ba dem e ba ho e wo so ku asene to chene ne ewu sasam no bibi wom mu ko yi na to na chene kwa mu ko se mu be se ya asem tim nana ya so ye wi ni abusuafo eno me be video se breaking news bi apie o nana ya asem breaking news ni nyina na se tama mo bu nana ya ho yesi macho man bi ka ho wono da bu nana ya ho pa wono de yeso okofa se ka kwa so be twa nana ya oti ene ma na mo ye ne se yesuro ma enyo me ba so ena boy na wu hey enu onu akasa enu madurawu na busuafo didi se da ye no ena ansale na gba wo ba wo boy chaman wo ba ye chaman phone to me nta ba ba ko ye ko no ho ti breaking news no boy na nu madurawu ne girlfriend na akwatse wo moto wo nu madurawu na me pen picture na ba ho life na ni wo na wa ma se ko ni wo na ni ma se wo ba onu wo ba chaman ye so so ti breaking news no boy na ko nu madurawu wawu na ya hanti na mana wu so onu na nu adro wu yo so onu na wu yo obu na ya obitu wawu amonte hey wawu na ya wo ye adwuma me ana me so dai na ya be ka chebe aka na asem wo be ku na aso no so ato achene enti aso pe ba bi fa because wo be ku ato achene wo nyo batam papa what I say to we tena ma ba be ma na be wale we and Abuja for breaking news na no. Ai. Abusiana na yaw young artist bia na cafe ya na opre ababonten amana nwom so aba Ghana for asum amenyina ya tibi na artist yi ekohia ne kwanhia wo ya ewo Kumase abra ofiri ha se okọ ne mpna enchen ewo Kumase na busua ekwan ya ma abrante ne fa so okuhia na kwanhia wo ne die enyina ye nimdeda na ewo ne chi no ensem bebre na ebobo ba eyede ensem na ebobo e wona na ya wo ne chi sa ensem ne video na mesaka me de eba besom na ansa na no me kai wo sa ha too much to busua ya subscribe my page no mi adoma no so ama upload bia onsa etimi akabe bi o me kai wo se dwumadi cake center na asomas ne am de dwumadi we ebro cake center se ode bosome cake center se ode bosome ba ko esi ho a ode ema entity e wo cake ye any decoration eyemu enti otifie na yoba na wonya dwuma bi anya wo ye be ma na nante basa me kai wo se ko cake center na ko ekoje entity e wo eye bosome ba ko pe wo de esua wo dwuma wi eye dwuma diska e de google to for cake center e wo 055464 0178 0554 640178 cake center able to dance ma so what be can abeba so or discount be full or the be ma and to take this opportunity na ko ema onsa entimi enko wa no ebusuya yenko yensam no so a se ne nyina enim abranse wo B.E.A.T friend se na yaw ekwan ya wo fa so ehia na kwanhie wo ewo Kumase okokọ sra ne kanchime bi wo Kumase wi akire no yekọ pai ne se oye konfo ma yesi na bo ema abranse ehwe ne nkwan ya na ebusuya ensemi ebeto odwa no na yekoche ababa na abranse no ekọ no ho ene asewa raise alarm no chese abranse no eye konfo ma enam so ma abranse no ede hwe ne nkwa ye wa ha ne be hu se ya fe de ye de abaiwa no ne na ase no nyina akwa kodina mu ewo court kra edina yo mobewa omoda so atwire mu na ensema ebubobo akire ebene nyina ne se abranse na ya esama ebusuamanfo se sama na sori a edi dwuma de den a omo kire se wo mu a omo kobo na ya ema na ya efiri mu ekọ asamado no ebusua ebi ma hya se omo so omo koma no aduru emu nana ya abusuafo yesrem wate mamu kwayi nana ya funu nsie wate muma nana ya enye na dwuma nwie ansa na makoyi body no but is the 7th September yes mu kwakoyi no agakoto na chene mu koto ne chene ontimi nya dwuma bia meka no kora chene mu se sa fe na boy last time oye na dwuma mu go se na etumu di mani se be 3 months bi fridge mu kaya ka de so mani shop kakra no kuma mu se sa du na asene so because guy na oye macho man na wo bo no ehonu na breaking news ne ba dem e ba ho e wo so ku asene to chene ne ewu sasam no bibi wom mu ko yi na to na chene kwa mu ko se mu be se ya asem
Team Nana ya so ye wini. Abusuafo eno me be video say breaking news bi apie o Nana ya osem. Breaking news ni nyina na say time omo bu Nana ya ho. Yesi matwo man bi ka ho. Wono da bu Nana ya ho pa. Wono de yeso okofa seka kwa so be twa Nana ya oti. Ene ma na omo ye ne say yesuro menyo me ba so eno boy na wu. Hey, eno no akasa enu madurawu na busuafo didi say da ye no ena ansale na gba wo ba wo boy chaman wo ba ye chaman phone to me ntan ba ba ko ye ko no ho ti breaking news no boy na nu madurawu ne girlfriend na akwatse wo moto wo nu madurawu na me pen picture na ba ho life na ni wo na wa wu ma say ko ni wo na ni ma say wo ba no wo ba chaman ye so so ti breaking news no boy na ko nu madurawu wawu na na yo hanti na na wu so no na no adro wu yo so no na wu yo bu na na yo bitu wawu amonte wawu na ya wo ye adwuma me ana me so dai na ya be ka chebe aka na asem wo be ku na aso no so ato atwene enti aso pe ba bi fa because wo be ku ato atwene wo nyo batam papa what I say to we tena ma ba be ma na be wale we enti abuja for breaking news na no ai abusensi apa kwhwe ne hu kwa no ya wo esaman afaso a eji wo mo a eji ono ne kra ifiri ne nsem no ono so ababaka oji wo mo so kra ifiri omo nsem na asemi ebeto dwa na manfo hss so saman wo na say na ya saman no ampade a ene na nka nipa wo so hya ase ifiri ne so asew na raise alarm no ebi so kra say de bi odi akwa hya ase ifiri no no kra be ma abo asew no ama no kra bi a wa asem no bia baba bontin ababeka ebi so kra chese abrante ne bia na kwenhye wu anu wahia na saman bia mpo eniwo intede na chese na ya saman na akwakobo abrante na mana hwe ne nkwa ebi no so chese abusuan mo mu ni we achi emfa abrante ne nhye free ma enkonkwoche no mko yo made ekokosi fi se ne omeye bia na ya no we free atiasefo asase so kwa onsan emmabiem ti we no de yensem bia mo ka mama busuan no emfa wo madwen emma wo mu sen na won so wadwen esiche e wonsem ya ekoso ma yehu e wo comment o aha too much gh aya subscribe my page we mi adoma ne so ama upload baby a onsa etimi aka ebusuan aya follow so e wo Facebook too much gh macro